nema šta tražiti, osim, znači ovdje namjeni tu, osim da se vratim opet kuk, vratni pot, ne važno je kuk, zbana, ovdje, ona može biti unutra, ili ga opet otvoriti. I jasno priča se opet ponavlja, jer ovo je pozicija u kojoj ja želim ići. Znači idemo sad sa strane. Za mene vrlo opasna zbog udaraca jednog ključnih opet. Podakucam napraviti mjesta. S drugom na kuk. Ovo blokirati da se ne bi eventualno prebacio u dominantnu poziciju. Znači nogu točno. Točno uvijek moja nogu smeta se prebaci. Čim je napravim mjesta, ubacujem se i opet se hvatam tu. I opet ja imam svoje. Znači opet dolazimo u situaciju. Još jedan od napada koji će Hrvaći iskoristiti sigurno je hvat za vrata, bušenje kravata. Kravata za drugom rukom. I prelazimo u ovu poziciju. Može biti opasna i za mene, ali još opasnija za protivnika koji se ne zna postaviti. Iz razloga što ću ja pokušati ići, ljudi uvijek bježe okolo krug, ne stanu ga pred toga prebaci. To je jako različno u poziciju. Iako ta pozicija može biti vrlo opasna iz razloga, ako se ne reagira na vrijeme, ako mi uhvati ruku i zarobi drugom nogom, to je gotovo. Tu i dolazimo u situaciju opet kad ja ne mogu ovu ruku braniti, ne mogu ni lice, ništa. To je to. Tim da ima polugu i na ovoj ruci. Najopasnija stvar svakog borca je mont pozicija, iz kojeg ima više mogućnosti završeti na polugu, na udarce, tako dalje. Ima više vrsta samih hvatova nogama, znači ljudi moraju blokirati s nogama, znači da nisu noge, da su noge bez veze opuštene, čovjek jednostavno leti. Ali to naravno u praksi nije tako. Niko neće tako najmo reći, ti će se kukirati, pogledati gdje su njegove noge. Sad neka želi baciti, ne mogu zakriti s nogama. Znači prva stvar iz konkretne situacije, ima opet više vrsti montu. Situacija kad su mu ruke tu, kad su mu koljene tu, ali sad ovo je situacija tu. Prva stvar, ako se kukirao, kao što je, nogu jednu baciti unutra. Tu, ruku uhvatiti, pa te ruku jednu. Jasno da ću ga okrenuti na ovu stranu jer on više nema oslonca. I opet ja dolazim u ovu situaciju. Jasno ću pokušati prebaciti, napad napraviti, polugu bilo šta. Ali to je pozicija koja se uglavnom izbjegava, niko nije toliko naivan, govorimo o klasi boraca koji napravljeno nastupaju, da će tek tako lako prodati. Iako je bilo, jasno, za vrhunskog borca mora da bude česta promjena situacija. Znači jedna situacija. Druga situacija, iz ove pozicije, jednostavno jednu po jednu nogu odraditi. Uhvati kad, opet doći u svoju poziciju. Gdje se ja mogu vratiti, jer za mene koliko toliko sigurno. I treća pozicija kad smo tu, hvat iznad glave i čeka da se odlutane ovo, protivnik u ovoj poziciji ne može napraviti ništa. Ne može niti udariti, niti zagušiti ništa. Znači on se mora osloboditi mogu hvata, digniti se gore, da bi mogao plasirati udarce. Znači čekajte jednostavno njegovu inerciju, da se on diže, ubacite ovdje noge, mogu ga kuke opet staviti, dići ga. Iako će se iz ove pozicije, ako mogu čovjek pokušati napad na nogu, kontra na nogu. Znači čekaj da se on ide. Rade i sad imam kontru. Polugu na stopama. Znači ovdje sam
fiksiram nogu, jednostavno polugujem nogu. Nakon toga situacija u 4 točke. Ako sam se slučajno zatekao u 4 točke, tu je jedini spas, iste se, nema se tu šta čekati. Doći će koljeno u glavu, doći će ruke, to je jako točno. Nema se šta čekati nekog. Opet, iste sekunde čim ste u toj poziciji, opet krijeti. Znači ide uhvatiti, odmah krijeti i opet pokušati uloviti gard. To je osnovna pozicija. Znači čim su pali dole, onda želim i voditi gard. Samo da mi je tu. Sad iz garda opet se ponavlja priča. Ovo, okrenuti tu, na ruku, okret, ovoga i tako dalje. Znači bitno je izbjeći tu situaciju. Isto vrijedi za situaciju sa strane. Ista priča, ja ću se uvijek znači okrenuti, ako mogu dalje doći u situaciju da ja napravim bolu. Isto vrijedi s druge strane, znači nema čekanja. To je situacija gdje se čekati. Svaka sekunda je teža situacija. I leđa, čisto došli u tu situaciju, opet ista situacija. Opet ću se iste sekunde okrenuti. Prije nego što je potrebno uspije uhoditi za struk, za nogu, blokirati, spriječiti okret. Nakon toga situacija kad je u pitanju blokiranja. Vrlo teška je ostala situacija. Znači onda ako ne razvoju, prva stvar je braniti grkljan, grl. Uvijek braniti grl. Ne dođe potik do grla, ako dođe do grla, to je gotova situacija. Tu obrana uglavnom ide, znači koliko se okrenuti, koliko toliko. Nakon toga jednu po jednu mogu ići otvarati, treći gard, sad sam tu prešao gard, sad sam ja, dođem zbog, napad, možda tako.